Hello. Kan malo ka hian nu le patam takten zan khat thil thu le ka. Hey, anin thurwal ta fe community chu ti theitura nu le pa te na an fa te dot mangan bum zan. Alo thleng le mai do na. Chu engtik zan nge kan ti jon December ni som ni le pali zan. Urlok zan tie kan lo soi thin kha. Ania engte kan fa te chu kan bum kan ti jon kan bum dan chu. Zan in Krismas putar local do na. Krismas putar chu mi fel tak mi khong ina nga takania thil pe karon pe do na ni. Chu wangchon ma te mama boite mu ma ula ilu khambula khan theng ruak do ula in muthil hanin zana Krismas putar local do na thil pek thade deu lo thlak sak don cheuni ti in huneng mo chen kalta tang khan kan fa te aril ru thiang lim tak te chele tha po la thlir sang lei thei lo te le ril ru kha kan ti po la puchin lo te do thlak zan tia dot shilin kan lo bum thina ni ti chuanin hun local zela hi khovel changkang zela pathian tanem ngai na wang te le ami te in pek na zara te po ti teang nu le patam takan harta a heng ti li kan ti ve tur ni lo we Christian ten kan ti tur ni lo nu le pa te kan harangai fa te kan bum na ni pathian thunen ein mil lo a biblical thot lo tia har chuka chun zom du tami lo nu le pa hi enga moza tanom to a chuti mek la chuan heng tu chu poi hleinem kan festival in aken telania chandam na khoi poi hleinem no pan lim hi lom poi mo ber tia enga ma ngai lo wala chun zom ngar hi nu le pa tam jok te po kan lani karinga eng po ni sela he in bum na hi a in bum na te po kan tiang ton na in bum na chu ni bera dik tak chuan he in bum na achang tu pa ber Christmas putar kan ti thin kha hey Santa Claus nge lali Isua ti chungchang Christian almon puya hian in video ron siama tun tuma hianin in bum na chang tu pa chanchin te po ni theyang chu video kan en hawanga kan re khau don ani Christian almon puya hi mani dewa jail ro sanga chungchang ana soi tang khanin lar de hata a video te hi a fia tha enam nuama mu nuama aw te po fia tha ngai thlaka nuama uluk dawin kan ngai thlau don nia Fele unaw te hilo dam plan ka beise ke po pathian khoina sara ka damania nitin kan nuna som ni na yan chun zum leila nitin kan nuna hian Christmas aron thleng hian Santa nge ro puila li Isua mi te thinlunga Santa nge om la li Isua ngatinge no pangtam takhi san an thinlunga Santa om jok kan dik talawa mi ti kha ring tu te min froi koi tum tu te a bel chan khan soi ka tum chin don ni ole nitin kan nuna ti ka soina zong kha min lo thil sak the ni chun ka lo mu tanga hemi hi achung mi playlist ka siami click ani chuan avai ni mu thei don ani ole Santa nge la li Isua ti kha kan soi don ni ole atlang pu hian hay kan in chaina poi karon tilang le lo ngalo en chin ta ula amun tam taka po antay lal Isua lem om to lo ni chu bazara po lal Isua lem eng vad na lei tur fasong ro kay pon vo in thleng kin kalakal nem lo ninga ka mulo tun kumpoin lei ka tuma ka mulo ni chu snowman lem red deer lem ani lupon Santa Claus mo Santa lem adang tu lei tur tam tu masalal Isua kan lom chan Christmas kan lom chan berpa lem hi lei tur zo om lo chu male ngoro kan ti top lo ko nge o angai nom view do na hi Christmas chungchang te ani hei Christmas an te than kha chon Christmas te pon tia anga po chuni se Christmas ti la ya mass ti hi om je chu hei thil tlon ding ti na khani maya high mass te po kan thri na nga Christmas hi ni kan lom dan te kan sa hok dan te alo thlen do na kan lo mo dan te kan thil ti dan sang uluk ta gan ngai to hian engmo ti lai tang han kai po a biblical lo ti ngai dan hi kan nei to ni chu ring lo mi te po hian min ron soi sak dan hi ani tran to ni festival chi khatang main khana china khan aron tilanga in anin cheinan tile keini po kan bang chong lo Mizoram po kan in cheinan te kan kholai kan cheinan te ngai to hian festival pakhat ang mai azungai na hi alien em to ni i ni hei December ni somni panga hi lali Isua pian cham Isua Krista pian cham anga kan zungai tak takani chon alama ru kan hon turania ani lo chon hei lali Isua Krista ni na inzom na nei mi alo karon soya tu na khan Christmas putar te red deer te tin snowman te le Christmas tree decoration light henga hian kan ru kan seng na saldo kan pena salutu ka i apoi mo ber zok chu Isua Krista hi kimania aron piang nonem karon piang do na kha la le chandam tuwa kan lo pomem ti lai hi kan lo ngai to tur kan lo ngai ventur kan lo eng to tur ani lai hian Isua ni na inzom na nei lem lo
he ta thil danga khan rilru kan penasal tuka chu ring lo mi te pona min ron mua festival chikhat angleka sa ho ka limlom bol na chikhat anga min ron mu sakna po hi aron thlina zona chana om veoni a chin chokin han soidoni na chon soitur tam tak omanga krista dodal tu kan ti te milim bemi kan ti te na pathian thu ne na chomfina heng hun te hi heng festival te hi an lo siam chopani ti te po soya thina maro chu conspiracy theory kan tia kan beng per zela ai nga po chuni se lali suwa mel lia tu lali suwa ya kan boi pui thil sang tam tak oma chungte chu akum tel hian kanin sum that kan zi om that te po atul ni in alangani kain rol sek don ania anuam tlat kan kal zelang anga inom don ania makta kani hei ke ni pun kala mulo ni chu ka zong an ki chon ka mu mai chu ka ringa na kum vela de chon special order ta pa ti theyanga mun tam taka hian e lal Isua nge santa mun tam taka hian e Christmas ron ne Santa is coming and an lom me ma Santa an lom to zo kani chu ha tha ki ka ti ni ring lo mi te le Christian ho tu ho ye ne min tu dan hi na kina tu na ro kum zabi ni le me chon e Santa hi kan lom to zo ka ring ni generation ron kal zai hian Santa zo hi Christmas lom chan takan ngai ma yang ka ring kha an du dan ta kani khoweli ka ti her ti ran du ni ngai dan zim te kan ne ngai Christian nu nan ka soi kha Halloween te ya man mai to te manga khen din va ya zo ni mai ole Bible a khan i thulung thluya khan an ziak nge rilo mi te na sanda an pathian biak na sanda an ei le thin te pui kan ei thiang lo ni Halloween hi milem ba ho in an milem biak na khen di ni ti thum tui tak tak ani chocolate te kan ei thiang lo ni khami ei lo ho chu ngai dan zi ma min pu ka ti kha chu tiang che chon Santa te chu ni ve mai ro se kan thin nu ala li su om adi upasa theng kan soilang upasa theng tan chon e min ti bo tu ma se kan bo thai to lo le li so pian cham ti kan threng het to lu tu lokin no gen ro le lok min soi kha dika ei pui tling tan chon thil kha fe ma ya kan tha thiam ma ya ma ro chu no pangril ru thiang lim ni china ka soyang khan ril ru kha la puchin lo te tan tak hian apoina om thin ani achan chu an tha thiam to thin lo ani Isua ai khan Christmas putarate kan ngai ven jok tlata Christmas putarate Christmas tree te decoration light te snowman kan tiang te red deer kan ti te atel lo chon alan lo chon an tha thiam tlat lo kim lo angin an ngai tlat to mai ni chulai tak so eng tin nge kan ti don ti lai hi ke chu ka ngai to na sa thina ni kal zelang min vua kan thidanga kan memory te lost stop te ni lo chon ka soi tong khan kan khet kai ni chon lali so pian cham ti kan rema che kan fa te zel tur tan chon e Santa hi kan lom chan ngai palange Santa hi lom lu tu lo tur biak ina kan te kerol kan ron ya Santa lem le Santa Christmas putar atel lo chon kan thiam to lo ni chu lal Isua atel lo chon kan thiam lu tu lal Isua lem te da lal Isua lem in sein ti ron chuak zo om tak ma se mio sa tam tak ye ring lo mi atheist te Christian ho rim min roi koi tu tam tu nin roi koi to ni hi kerol kan ron te Santa tel lo chon ke ni pon kan ngai thiam to lo ni chu lal Isua lem lal Isua kor hak tu te om zok che lal Isua angal lo en chei a pian ni ti rim hriat thei na zok hi om to lo ni chu kan bo to ni chu ke mani generation thleng hian na iril ro han ngai to chin ta la Christmas ani chun Santa Claus tel tu rai dang chu tiang che chon e veng then khata te phe chon ting an celebrate Santa is coming and then out dural Isua min chu lang to lo Jesus is coming ti om ngai lo Santa is coming ti om thin ngai tu ro hu Santa Claus hi kan man chan lo ni lal Isua zo khi ni ma se biak ina chon lal Isua chung chang kan zir le loi si Santa ne hin ein kai thoi nei ka khelo Bible a point Santa Claus ki ka muin ka khelo mo ngai lo mu ngai chu ka khelo chui sai ho chuan Santa Claus hi kan man chan ni lo ni o kan fa te theu khan North America bi ka mi kha I fa te kan khil fia ngai ni Santa Claus hi e la Isua kan man chan ni lo di ka kan khil fia ngai ni chu Christmas kan man chan ni lo ka ti na chu mi thane mangai sia asoi tha ka ti ya hey Santa Claus kan ti Christmas putar chungchangi soive lo kadua Christmas putar kan ti he ta khovelina kan pomtlan thei ni karin chu Saint Nicholas atangaron kala Christmas putar aron changmo khatinga kan soidan te ni amaro chu history kan en jon Greek mythology kan ti te Greek khoina an lo ngai dan an lo rin dan te history kan zo en chuan Norse antia God Odin character ron play chuak tu ni an te ni
santat lo se chu wang chon ring tu te na kan lo ti a him chem ti lai hi ngai tu ngai takania a chan chu Greek khowina an pathian pakhat angan ngai thinania Valhalla rorel tu turani an tiani indona pathian an tia Valhalla chungchang hi enge kha mi film pakhat munom deuh motora in vak vak kha Fury Road ning ka ria Mad Max munom zet kha khata po khan Valhalla chungchang kha an pathian an laltana an mel maten thi chil khan Valhalla nuam takini omdona ti na in fui thinani chungchu Greek khownan lo rin dan thinani a indona kal an pasal thate thisen chuak te nun na chan te kha hei Christian te na vanram tia kan lo be se yang hian Valhalla khan be se ya chuta cho nuam satakin an pathian ta na nun na chan te kha chu an om tawang ti rin dan an nei ni chuta Valhalla rorel tu turan rin chu Lord Odin tuna a character Krismas putar anga a mui multe a mui mulkati a khabe multe mui multe poniang a in cheinan te khang zong zong kha Krismas putar hiani na character aron play ani antiani hei ko ran huang chunga poi mi fel tak tak mi fing tak tak mi tam takan nom to enga tinge heng te hi kan ngai to lo kan ngai ven lo o katia a vei hi kan tlem ka tinge kan soi ngam lo jok te katia a soi om chun la hi o conspiracy theory mai te kan ti sak an beng pera diktak chuanin Christian te ti tan hian a himangem kan pathian hian a dungem alo mangem ti lai hi ngai to ngun na ngain ka ria kan soi thui do nga Israel te ka chon pathian pakhatan ne chu Jehovah ni ta Israel te pathian chu kan pathian ani kan te kan watrom pui ve ni chon kan va bia ma se milim be mi tam tak nam tam takan oma tin Jehovah pathian bevelem lo pathian dang nei mi tam takan oma ni nam tam takan oma ni kan ti jok teng chung pathian dang nei ho pathian tam tak zinga pathian pakhat angan chal Lord Odin anti chu character chu Krismas putar kan ti hinia chu Christian ten biak ina alem kan changang mo chu Christian ten kan biak in kota alim kan dang mo kan hungang mo hetian an soi taila kan riat lo na wang chuan biak ina Greek pathian pakhat angan soi thin Lord Odin a character ron play tu Krismas putar lem kan lo chan hi tian soi taila Lord Krishna lemte Hanuman lemte Mohammed lemte hi biak ina te hian ron changve taileng tin nge min ngayang pathian dang lemte pathian dang limte kan bikin kota hian hung ta lu ta leng tin nge kan upa ten an ngayang o ti hi ka ngai to thin ani chu wang chonin no pangrilu thiang lim tak tak te ni china kan soyang khan chung no pangrilu thiang lim tak tak te ril ruwa Isua Krista alo len deuh dewa Isua ni na inzom na nei lem lo Christmas tree Christmas putar snowman kan tiang chi te an ril ruwa alo re shet theina turin chan kan la ka ngai ni tin kan comment yang ka soi tui don tlat kan kal zelang he chan velom no kan kal zelang aron soi lut tura nga yang adang po mi ani lo chu kan fa te ron bo mai don da ge santan lom don la li so pian chaman ngai don lo Christmas te chu lel pian hunani amar chu kan decoration ka khan en le chin ta ulal Isua le mi mu lo chu tak chu ni mim doi an na chu emi business ho thiam ho le myo sa ho le pathin ring lo mi ten min doi an na takani create fear thum teng o ingai to na zi me iman min te balange man lampang ni lo nia thani ngai wanga min ngai sak teu ka man wanga ni lo ka man big lo ti tur tam tak ka nei ve kan soi om zia tak chu in create thiam thei na turin rilo mi te hian min bol a to ni ka soi to integration hi ai en ro hai karon tilang nu wala lali suale min muem mulo snowman ai lali sualem kha anti fova Christian le mon puya kha nei snow Christmas putar ai chon lali sualem ka zonga om lawati a fir viwa ma sa Christian ai ke chu kala fir le vele chonga Christmas putar lem chu soilo lali sualem an tian ti po hi hei milem shim hi apagan religion ka tiani Isualem tia kan pompo hi diktak chon Leonardo da Vinci ten ron zia ka khovelin Isualem anga kan zupom nakhani maya diktak chon milem kan ti te lim kan ti rim hi ka ngai na lawani a biblical lo ka tiani vetlat maina heta an sai tamai maila jacopa nupui adu mangai rakili po kha rai che a thi na sana kha anan chui chuanin appa milim malo ruk chu awang ani an tiani chu wangsan milim kan ti te milim kan ti biak
na milim biak pathian ina huat em na sana chu chung chu ni a chu wang chon Isua lem kan ti fo po hi diktak chonin hei Israel te kha kan lo dem viawa Isua Christian lo haya chan chu lo mu dan lo chan dan an ne ni lo mu tum dan an ne ni Israel te khan amero chu an tum lo danin ron lang sia an hai ta an lo nola chu tiang che chon voinia muimul sei deu nei sam sei anga Isua Christa zumi thla tlat zumu kan tum tlat ani chon khoi lai emo local ta se lo mu tai la kan hai don ti na ni ta chu wang jan khalai pon ke chu ka film khur veu mai kan ti ni chu lem hrim hrim he biblical lo a pagan religion kan ti ange o kal zelang anh cái nơi lâu lúc Aten bây giờ bong cho pek na kan bong cho pek na khen kan pian ti tral khamo bong ti kher kha jek lo na bible bong khang ngai bel lo mai te u kha tiang deuh le khan ne la li su pian hian ne san tak lok ne hen ngai bel lo u ti kan soi du ni san tak lok chu ho lu tu en ti ka tang e san tak lok hi ron chu chu ka khachia lo ne chungin Krismas putar hi mo amaro chu tu na hian ne mitam takina min mu tir tum hi la li su lem ti bo tu la to ba chu san tak lok ta na celebrate hina ti chanan tu mani hei kan fiat fu ngai kan fa ten bo lo na tan mar chu nie ngai tu lem lo mo fa yang zat po nei la an ngai lawang ti pol kha chu nie ngai ven vak ngai lo kan fa chu an ron puitling ve ma yang an ni ve ma yang ma ni po pathian kan ring suang hlei ne ma lo mi wang ram om po kan ring chuang lo ne lo mi ten khat chuan ole kan soi du tak chu Santa is coming ani lo ne Jesus is coming ti kan thak thiam ngai ni kan fa te North America bi ka chun kan khil na sat ngai ni an bo ma yang chu ti ani lo chuan tu na po ke ma ni generation tak nial po Santa Christmas putar atel lo chun kan buai to ni shopping mall avakal chin tai lo mo en ro la li su le mom lo Santa Claus Christmas putar lo thunga tha kan lak pui loi kan fa ten lom box sia min ti kholo zo to ni kan Christian nun hi lal Isua pian lai lem te ka om ta se thalak pui turin lo om jok ta se Santa Claus le Christmas putar pui lo thun lu ai chon mo chu kan lom tang chu kan rul du on na chu riat to mem kha shopping mall ro pui tak tak e wakalang lal Isua lem thalak pui ai mo Santa Claus Christmas putar lem thalak pui khamo kan tum to tlat ni chu kan fa te putan du to tlat me ni chu kan riat lo chungin lo om ta ni Halloween tu chu decoration le in China ni Christmas tu chu kan nun zia le kan in kan decorate ve na hian Christmas ti alantir Halloween po ni sa decoration om lo ta sa in China om ta sa Halloween hi ta mi nan ngai mi alo chu wangin alang lam hi poi mo to ni kan mu thai hi poi mo ve ni kan ru poi mo ang bukin khongain in kha minan chei wang ni lovin Christian ni wangin I then om ten Christian ni ni tian thriat na tan khan han chei ngam ve ro le ifa te chu ta chuan pathian tui hril pha thei do ni lali so pian chamani santai kan lom chan ne lo ni santa hi chu abe bo mai mai ani hen integration po bembo abe bo mai mai ni a amar chu apian chamani ti kan lom pui ve na ni ti in sumle hun sengin integration kan siamani ti kha ifa lo hril ve do na nia ti kha kan sa ve du che ni ole ipoi ka soy ni chuan ngai tam karon tir hal du che a polai thei box sia angai nom khop maya te kan ngai ho deu anga lang si ho si lo ania kan chan dam na khoi poilo kan ta na poilo kan ti thil hi apoi thina ni bible apo kan muwa si hal no te a khan ron te khina si hal no te kha grape phuan nei tu te khan in an vakal khan poi khoi thei tur an rin apui che khan thatani si hal no te hi chonin poi an khoi lovange an ti an zuwa ti chonin akum len vakal chu si hal no te kha lo pui tlinga an grape lo ei zo vek mai ni chu ahun laya poi khoi theilo tura kan ngai kan chan namna ta na poi lovanga hei chu kan tharau ta na poi lovanga kan ti poi lo tura kan ngai kha alo rei zela kan tharau nu na lo e che thei ni ti chuanin tien kan soinga top nan Lord Odin character on play chuak tu Christmas putar manga kan fate kan bum na hian ra thalo ta ka chu theya pakhat hian kan soinge me chino pang pakhat anule pa tenan buma do thlak zanan do thlak tir thina Christmas putarin thilpe karon petrin an tia kha no pangte karon thangliana ate lai anule patena an bumang che in alen nu chon ron bum len ve ta do thlak zana do thlak chak zek zek mai ni chung huna chon thleng ruak mai do lovin ataksa do thrin ani
chu wang chuan heng thil zong kan soi zong te kha conspiracy theory ni lovin history ate mu tur chiar tur tam tak omani ti lai kha atop nan kan an soi ve du ni du tok phatang o